你們都係呢個咧就係嘅菜單，panas sikit. Sini makanan ada apa? Chicken chop ada, nasi lemak kelahas, nasi lemak, chicken chop, lamb chop, creamy carbonara beef, ada classic rice ada. Lepas tu ada mie goreng ada yang biasanya. Air ada ice blender macam jus tembikan, strawberry milkshake, chocolate milkshake, chocolate frappe. Lepas tu matcha frappe ada, caramelized frappe ada. Yang panasnya cappuccino, coklat, hot chocolate. Lepas tu caramel latte, honey lemon panas, ada sejuk pun ada. Makanan dia adalah libatkan apa? Western. Ala-ala western. Okay. Ini tempat apa? Taman Clubhouse Coffee di Taman Lavender Heights. Betul. Okay. Thank you. Okay, thank you. 呢個地方咧真係好美麗，好熱叻啊！呢個地方。夜晚我可以睇夜景啊！呢度就係夜景啦，幾美麗呢個地方。我喜歡清靜。又要好食，又好熱叻嘅地方，就揾呢度啦，係啦嘛。分享俾你哋啊，喜歡嘅人就過嚟呢度，嗌下嘢食啊，乜嘢都有喺呢度，坐喺呢度食嘢。有歌聽，又有花市，幾美麗嘅地方，分享。坐住呢度食嘢，又可以睇外景。呢個就係意大利麵。呢個地方咧就係先拉灣Lavender Heights。地點唔錯，好清靜。今日我嚟到咧，就係我對呢個意大利麵食，佢有細細粒嘅紅色嘅呢個係番茄。呢個咧就係蘑菇，呢個係蘑菇嚟嘅，仲有雞肉切到一片一片嘅。依家就試呢個意大利麵，味道都唔錯。食呢個意大利麵又要嚟，地方清靜，就嚟呢度分享俾大家。呢個咧就叫做 waffle， 都係好食㗎。意大利麵幾理想啊！還可以啊，仲有呢個係沙爹。咁今日咧就叫3寸雞肉，其他啲牛肉就嘗試下啲味道，睇下正冇啊！沙爹叫3樣嘢食，就係37溝幾。呢個就價錢單啦，還可以啦，都唔係好貴，
分享俾大家。我的名字叫 Simon Chong。